Janjin thakla khom amasa na tupite Manipur Governor Laganesan in Somsa Gilethum Beina Republic Day Hondo na alanaytay. Thangmaiban Assembly Constituency MLA ke His Joy Kishan Chu Janata Dal Unit in Alutay. Vahui TV Vaiphei News and Tutezo si Mary Sonta in Chibai Kahumbu hi. Chanchin Akim John ala en khom hitiu. India Pumpia Jani Kimang Somsa Gilethum Beina Republic Day to Manipur Ale Manipur Governor Laganesan in India flag kaipal in mat alahi. Manipur ading Kangla Muna Kimatna hin Governor Laganesan in March past contingente guard of honor in Apanghi. India flag akaipal nung in March past contingent som nilakhaten salute api uchu athukhi. Manipur Rifles 1st Battalion Republic Day Kimatna Hun China in Manipur Chief Minister and Biren in vote of thanks hitin alagen hi. Constitution in AP MPT rights hi mangcha in igama mizo se hi kitup taga and a khosak sak ahi. Mipile igam adinga khosak dingdan Constitution in Agil sakna kipat hin mabana kalson hom dingdan in alapang hitiu. Jehi tunung le India phataka a simpik ding ahi. Ibon un Manipur simpat na ding in mopuk na inejit ui. Til bangkung zo si a panla in igama muna le chamna thay na ding in panla khom hitiutin and birenchun again hi. Thangmaiban Assembly Constituency MLA ke His Joy Kishan Chu Janata Dal United in Alutay. Congress MLA alahi ke His Joy Kishan JDU ahunglu tokiton in Jani Lok Sabha member lehi chule JDU Manipur in charge Ramprit Mandal Panna in Tuthak Lokhom Teto Hunmat alahi. Jehun in Joy Kishan Chun hitin alagen hi. JDU Mapuitu Bihar Chief Minister Nitish Kumar hi Mizosin Azale mi adinga na semtu khat ahi. Ama agendan in Northeast India adiga Manipur te nungel encom JDU hunglut kahi ati. Ako siya dum wait and the watch da ko dum naibani. No aina any new emada ay yaujage hamet je makoy new de gidaro gan aula wa gi le. Speculation je mon hen ba. Party de swa yaw de bebu ki be hen man gi da na prike biru no in law gumai ta. Adu gumba mayam se. Ana hojik siya ko na mayam se kari kan ke masi internet rush le ba ama taw mayam na ko ko I want to sham to and had a party ne am luna low in a hagiva. Party is the quick tower scene of the never knew. Alachita Tarik Somni Leguk Niahan YVA Joint Headquarters Saina Hope Sunga Umzosi in Unit in a YVA Vaipoding Kitelna Alane Uhi. Jihunahin Munsum Suma YVA member Tai Com in Amau Unit Chief President Vice President Ding Teldona Alane Uhi. J Kitelna Hun a Unit le Block Tin Kitelna le Teldo Amte Ahiule Eastern Block YVA Ahin Pu Pauza President Pu Lamne Vice President Ahi YVA Lambulen Unit Ahin President Pu Lunmang Vice President Upa Thangnei Sang YVA Lamfil Unit President Ahile Dr. S. Lamzolien Vice President Pu Jonathan Ahi YVA Game Village Unit Ahin President Pu Manglun Sang, Vice President Pu Khailin Sang. Chule YVA Vaiphei Imphal Unit ahin President Upa Munlal, Vice President Pu Huplal Sim Tehi Teltin Alhiu. Amaw humsung mopu nga hi ahile kumsang ni som nile ni akipat, kumsang ni som nile liting hiding ahitin tulakom te apat het ahi. Somsa Gilethum Channa Republic Day Huna Bishnupur District 10 le District DCL Bikram in Nampun Choi Sakin Amang Oi. Jani Bishnupura Mini Secretariat Muna Amat Nawachun Bishnupur Contingent Parade Commander Paumei Decide
dizai chung in jana api ahi jihuna hin district sunga department chum nasep hoimanti in semtu jale sagi apat certificate aladong ohi Republic Day huna Bishnupur DC L Bikram SP Bishnupur N Herojit SDO Bishnupur Mamoni Dole DFO Bishnupur Rebecca Soibam Chanu chule DLO Bangjat Hem in alamang oi jehi to kiton a Bishnupur DC in again a Bishnupur District Police in Alachita kum masalam a Kror Bangjat Hem manding drugs alaman u dan in aphalo mi Bangjat Hem chunga meithal alaman u chule hun bangchan ahem alaki koi do case pending te chu jothin a hi ta hi pakcha ding a hi District ahin Health Department in le COVID na mai tu jing i hi naw a pan alak dan hi lungil ta in kipak cha hi jebep chu hilau in ahung tungding State Assembly ki telpi na ahin le police ten amo pok naw polling officer apat staff josi COVID vaccine second dose kap ding a hi tin Bishnupur District DC L Bikram in le again be hi NRGS fund hi Government of India in ahung thado nunga state Vaihom 210 ahung pik dolo hi lung oilo na in panchayat 161 umna munjosi a kiko dakal somthum leguk sung ban jeka Jirbam district mun bangjat hem in boina hi NRGS job card holder 10 nasep man pik do na dinga ban hi kibol a hi Jirbam gular hol chule lamkhai keithil muna le khauta in ban abol uhi ban to kisai a higat GP a ward number 3 a member N Susitra in again a kumsang ni som ni lekhat adinga job card holder 10 accept now NRGS accept manchu center in ahung pi do nunga state a Vaihom 210 tuni tenga ahung pi lo uhi job card holder josi te lung oi lo jega hung pot dok in jigol thil hi hungtung a hi State of Vaihom 210 akin thailama job card holder te he hak sat na hi en tha in ahi dingdolu NRGS te na sepman hi akin thailama sukpitin ahi lo chun tu sang na sajo ki bol jom ding ahi tin atak lang uhi 2021 gi akhoi NRGS ki phangkom tokpa senpam amadi akoina lagi da sukhiba tabak singi akhoi gi center da gi thaduk tirak ko senpam se state lengang ngasi baba thaduk tirak tabadagi ngasi akhoi gi joka halda puna mangna thumlaga akhoi lenga ka akhoi gi senpam thaduk piu haiba ki matang gani ngasi akhoi mayam na thorok na labi bagi thabak tawjari basi ado akhoi state lengang na su yari makai athum matamda akhoi praja mayam gi awa basi ubiraga akhoi gi phangkom tokpa NRGS ki kusuma je thaduk piu haina akhoi hajari loina na akoina makata ba akoi asdagi hana akan bakhonggang jangsil lakani akoina karigamba akhoi gi lengang na akhoi gi wafam je tabidragadi haina akhoi ngasi mayam se makhon suda tuksarakpani NRGS ki paisa ado kadabani state finance ki paisa ado kadabani akhoi gi kusuma bibiyo akhoi NRGS ki akhoi gi kusuma bibiyo Manipur government na central government dagi thadora khaba NRGS amadi 15 finance liability fund ga mari rena thabuk sukhiba panchayat ki paisa sin thadok ki daba state finance ki paisa thadok ki daba asine singmane maram waraga sarkar ki mathakta Manipur government ki mathakta pen dabagi kongjang jangsin bagi sarok amo oina ngasi NRGS ki paisa ado kadabani state finance ki paisa ado kadabani akhoi gi kusuma bibiyo akhoi NRGS ki akhoi gi kusuma bibiyo Tusunga ki bolding somlendi veitin na Manipur State Assembly election na hi Moirang AC kipat National People Party candidate Thongam Santi taksan na peding le dinpiding mi hung hom chu abeinai poi tu tha somni lenga ni jana Moirang film le kaya NPP Moirang block officer block in agongal program khatin kwakta gram panchayat kipat nidanga BJP panpi mi ko te chu NPP a hunglut in lokdut na program khat alaki manga hi Ama waido na hun achun NPP candidate TH Shanti Moirang Block Secretary Uttam Kumar Mairim Bam Moirang Kendra Progressive Front Chief Advisor Modu Chule BJP kipat hunglu ten hunchu amang khom ui jehun ahin Santi in hitin again hi National People Party hi sahu le chile nam khen lo numeite thaha na pik na ding le Northeast Dopkang na dinga panlatu party hi taksanga chule eilung seat in mipi
NPP support bol hi tiutin achil hi akoi NPP roga de ego lusi bigi sang kini have se ego thasab thamjara kala mayan ke ni praja punam na la ka da ta tu so da swajda ha ko de NPP lusi na miyam bi mo ya mo bo ti sindo NPP gi de ko ma ka bo ti mi da miyam gi se ba ko pa ro ko man yu ha da ko ja je na mi da Moirang Assembly constituency a nidanga MLA M Prithviraj Chintu chunga kitel pina hun ahin BJP ticket amutaitin mipi khen khatin alapun lat uchu constituency sunga mipi ki tok sak lole thudik lo ahitin BJP Moirang Mandala President Muhammad Abdul Hamid in ahungen hi jetho hi Abdul Hamid in again na chun BJP National Leader 10 22 ahin constituency ahin MLA P Sarat Chandra Party takinga ticket pick ding ahiti a kigen chu taksan tak BJP Moirang Mandal chule worker 10 taksan na lin tak hi constituency ahin BJP ticket hi Prithviraj kinga pick ahiti hi Moirang Mandal in kipom loading ahitin thuso chun atak lang hi Indo-Myanmar border friendship lay kinga More water supply pump house in More a Munkhen khat a tui pezo nai loading in ding ahitin Public Health Engineering Department PHED a Assistant Engineer Basanta in ahung tak lang hi jehi to kisai a Basanta in again a hun masalam ma a Indo-Myanmar border friendship bridge a lokchau lui kinga More water supply sunga water pump le motor ti te gupik in ala hi Jebep chu hello in 2 tarik som nilenga ni jana pump house lut na kotpi succeed sak in asunga electric wire chule thildang poi mote gupi a hi jikin pump house hi mathei nai lo a jing a hi jezo si hi athaka simphat a hi mase More a tui pik hi haksading a hi tin Basanta in again be hi lokchok turienda water supply gi pam leba Jagasdagi mamang thama muki mamangda morigi pam house manungdagi pam lowkhre motor lokthokre adugi makha tarakpada ngasi ahing stasu asagi moregi thongji koi pam house ki thongji thugairaga maigi koyar leiba kholiba mayam jingsi amuk puraga pukhre mangkhre aduna matam kitang di ekoi masi semjan chajinba loidribo ki manungjidi ising piba ngamjakhiroi ainai More praja jingdai sentuksari Wangjing heitu popia pat ataksa kumsomko walta sobam bhani kinga like-minded group Manipur in Chengsang som Anchang chule blanket pani chule ni sinapoi Mohammed ding ti in panpina chu insung bite kinga pik alahi tuni huna panpina nasep ahin Group Advisory Board Member Haridas Sorokhaibam in Mala in Group Secretary Ojit Sorokhaibam 10 alapui ahi panpina na septo kisai a LMG Secretary Ojit in agena Khovel ahin insung haksa tam tak hi damsunga haksat na tukte kinga panpina pe hi ipin piu ahi tin again hi ingaba watching ulen marsida aho mayamsi koyun khichang pada yang wana kogi ingdu khang nanabagi damuta phiro na kagina kogi kai ta khajalaga leiba somaina wabagi se ubasida ekoina khudak toina tingbang koi pangdaba yade miyoiba moina awaba nanglaba kananasu awa ana kanasu nangningde adubu punsi habesti laibagi khudolni aduna laibaga tamnamabdo ekoi adum yengduna leithokpadi ekoi miyoiba magi sajanate maramda ekoi punna ekoi khomjannaraga ekoi angamba mateng khara panggadabani haibagi wakhalonda likhachaba like minded group na Tuchunga State Assembly ki telpina hun ahin Andro Assembly constituency a dingdinga kisa El Sanjoy BJP chu primary membership apat resign akibol time resignation letter chu El Sanjoy in BJP Manipur Pradesh president in ama chu BJP apat haina thu official taka ahung takla hitin again hi
Ministry of Home Affairs in Igamsung mi hitale gamdang mi India adinga thil phachum bolte kinga apik sek Padma Shri Award chu tuchung ading in mi jale somni lege te min apundola un Manipur mi M Muktamani Devi K Ibomcha le L Bino Devi te apang ui Manipur ki Padma Shri dongtu K Ibomcha ahile art lama thimna anei jega amu ahe L Bino Devi in ahile huthim thiljega ahe chule M Muktamani in ahi ki le keng to sim thim lamin amu ahi Hovel pumpi in atu COVID-19 na ki pat ki ven bit na dinga mimalin i bol thei thil te ho ngai khok thaga bol che ding in Vahui TV Vaipei News lama ki pat in ikichelu ahi jete chu ahi le face mask bol jing ding khale khat fi gu ki kaga ding mai mi khu sop thing jing ding chule COVID dam doi ki kap thei jo se ki kaba na ki pat dam le bit ta in che koi tiu avela tu pite Manipur Governor Laganesan in Somsa Gilatum Beina Republic Day Hondo na alanaytay. Thangmaiban Assembly Constituency MLA KH Joy Kisanchu Janata Dal United in Alutay. Dunia adinga Vahui TV Vaipei News di chancho ehitai and tu tejo se lalengun mangpha